Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 26. Ajarlah kami mengerti akan firman-Mu ya Bapa, dan tuntunlah kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Sensus si peduaken, nggo kenca lepas penakit si mahantu ikatakan Tuhan man Musa rasman Eliasar anak Harun nina. Bahanlah sensus, rikutkan keluarga-keluarga ibas krina perpulungan bangsa Israel. Gelah ikira krina dilaki, si umurna 20 tahun, entah pe lebih, si ngasup jadi tentera. Ikutkan Musa ras Eliasar kata Tuhan, jenari ipepulungna krina dilaki, si asa umurna. Pulung ia krina ibas kendit Moab, ikepar-kepar lau Jordan, peting tang ras Jeriho. Endama kala Israel sindarat i Mesir nari. Suku Ruben mekap anak Jakub sintua. Terpuk-terpukna mekap Enoh, Palu, Hesron, ras Karmi. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 43.730 kalak dilaki. Kesusuran Palu Eliab, ras anakna Nemuel, Datan, ras Abiram. Datan ras Abiram enda kalak si ipilih perpulungan. Isimbakna Musa ras Harun, jenari ergabung ia ras pengikut-pengikut Korah, asum ia berontak ngelawan Tuhan. Beka tanah jenari itelena ia krina. Janah mate ia ras Korah, ras pengikut-pengikutna, asum roh api mangani 250 kala. Enda krina jadi sada pertengat man bangsa Tapi anak-anak Korah la ibunuh, suku Simeon, terpuk-terpukna mekap Nemuel, Jamin, Jakin, Sera, Rasaul. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 22.200 kalak dilaki. Suku Gad, terpuk-terpukna mekap Sepon, Hagi, Suni, Osni, Eri, Arod, ras Areli. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 40.500 kalak dilaki. Suku Juda, terpuk-terpukna mekap Sela, Peres, Sera, Hesron, ras Hamul. 2 kalak ibas anak-anak Juda, ras Onan, nggo mate i tanah Kanaan. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 76.500 kalak dilaki. Suku Isakar, terpuk-terpukna mekap Tola, Puah, Jusub, Rasimron. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 64.300 kalak dilaki. Suku Sebulon, terpuk-terpukna mekap Seret, Elon, ras Jalel. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 60.500 kalak dilaki. Suku Jusub, anak-anak lid 2 kalak, Manase ras Efraim. Suku Manase anak-anak Mahir, anak Mahir mekap Gilead. Janah terpuk-terpuk si tersurat arah teruh enda mekap kesusuran Gilead. Terpuk-terpuk Jeser, Hele, Asriel, Sikem, Semida, ras Heper. Selo Pehat anak Heper, lalit anak-anak dilaki, tapi diberu ngenca. Gelar-gelarna Mahlah, Nuah, Hogelah, Milkah, ras Tirsah. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 52.700 kalak dilaki. Suku Efraim terpuk-terpukna mekap Sutela, Bekar, ras Tahan. Terpuk Eran mekap kesusuran Sutela. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 32.500 kalak dilaki. Enda terpuk-terpuk kesusuran Jusub. Suku Benyamin terpuk-terpukna mekap Bela, Asbel, Ahiram, Sepupam, ras Hupam. Terpuk Aret ras Naaman, kesusuran Bela. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 45.600 dilaki. Suku Dan, terpukna mekap Husim, teremna lid 64.400 kalak dilaki. Suku Aser, terpuk-terpukna mekap Imna, Ispi, ras Beria. Terpuk-terpuk Heber ras Malkiel, mekap kesusuran Beria. Aser lid sekala anak-anak diberu, Serah gelarna. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 53.400 kalak dilaki. Suku Naptali, terpuk-terpukna mekap Jahsel, Guni, Jeser, ras Silem. Terpuk-terpuk enda teremna krina lid 45.400 kalak dilaki. Jumlah krina dilaki kalak Israel 601.730 kalak. Nina Tuhan man Musa, bagi-bagi tanah man krina suku-suku sue ras beliganna tep-tep suku. Bagikan tanah alu erbahan tikam tanduk. Jenari berekanlah bagin simbelang man suku sinterem jumlahna. Janah bagin sikiti man suku sikiti. Si subuk kubas suku Lewi mekap terpuk-terpuk Gerson, Kohat, ras Merari. Kesusuran si telu kala enda mekap Libni, Hebron,
Mahli, Musi, ras Korah. Anak Kohat eme Amram, si ngempoi Johebed, anak Lewi si tubuh i Mesir. Anak Amram si tubuh ibas Johebed nari, lit 2 kalak dilaki. Harun ras Musa, ras sekalak diberu Miriam gelarna. Anak Harun lit 4 kalak dilaki, eme Nadab, Abihu, Eliasar ras Itamar. Nadab ras Abihu mate, tupung ipersembahkena api silaba dia man Tuhan. Krina dilaki ibas kalak Lewi si umurna 1 bulan entah pe lebih lit 23.000 kalak. Ia krina serap isuratkan ibas kalak Israel si debanna. Sabab manbana la ibreken erta-erta i Israel. Krina terpuk-terpuk enda isuratkan Musa ras Eliasar asum ibahanna sensus man bangsa Israel ibas kendit Moab i kepar-kepar lau Jordan peting tang ras Jeriho. Sadape lanai lit tading ibas kalak si isuratkan Musa ras Harun asum sensus si pemena i gurun pasir Sinai. Karena si enggo ikatakan Tuhan maka krina ia labanci lamate ibas tanah si mesawang. Janah payo metuhu enggo jadi bage. Seakatan Kaleb anak Jepune ras Joshua anak Nun. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.